Ibihugu bikomeye bikomeje gusekurana misile z'ibisasu biremereye. Ndavuga Iran, Amerika na Israel mu ntambara bihanganyemo. Gusa hari ibitero bya gisirikare bikomeje guhuza Iran ku ruhande rumwe na Amerika ndetse na Israel ku rundi. Mu gihe igihugu cya Iran kitorohewe n'ibitero biremereye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran nayo ikomeje gukoresha drones zitagira abapilote ndetse na za fighters jet z'intambara zikomeje gukora mu jisho rya Amerika mu kwihagararaho irinda ubusugire bwayo. Gusa hano bana nanjye usobanukirwe neza idonida akantu kandi k'izi ndege za drones ndetse na za fighters jet z'intambara zikomeje gucengera zizengereza Amerika mu ntambara ku manywa y'ihangu. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushotora ikoza agati mu nto zirasa bwa mbere ku gihugu cya Iran nayo yarabasubije ikomeza kwihagararaho ikoresha indege zayo za drones ndetse n'iza fighters jet zigezweho zidasanzwe zikomeje kuzengereza ubwirinzi bw'Abanyamerika. Ni drones zo mu bwoko bwa Shahed nk'I136, J129, J149 n'iya 238. Ni drone izwi nk'igisasu cy'ubwiyahuzi, izwi kandi nka kamikaze drones. Abarusiya bo bayita J1-2. Zose zikorerwa mu ruganda rwa HESA, Iran Aircraft Manufacturing Industries Company, rufatanyije n'urundi rwa Shahed Aviation Industries. Gusa iya Shahed J136 niyo yamamaye cyane, yatangiye kugaragara mu buryo bwimbitse mu mwaka wa 2021. Izi ndege zakozwe mu rwego rwo gufasha Iran kugira ubushobozi bwo kurasa ku ntera iri kure cyane, idakoresheje indege zihenze cyane cyangwa se abapilote mu ndege. Shahed J136 ifite uburebure bwa metero 3,500 n'amababa afite ubugari bwa metero 2,500. Ipima ibiro bigera kuri 200 byose, aho umutwe wayo ushwanyuka ugeze ku ntego runaka witwa warhead upima ibiro biri hagati ya 30 na 50. Ubwo yose hamwe ifite uburemere bw'ibiro biri hagati ya 230 na 250. Iyi drone ya Shahed ya Iran ikaba ikoresha ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyangwa se AI mu kuyobora ibisasu bya kirimbuzi no kumenya aho igomba kurasa binyuze muri GPS cyangwa se ikoresheje systeme bayishyizemo y'Uburusiya yitwa GLONASS. Iyo imaze guhaguruka igurukira hejuru cyane hafi metero 5,000 cyangwa se kilometero 5 kugira ngo itagaragara ku maradari, kandi ishobora guhindura icyerekezo mu gihe iri mu kirere kugira ngo iyobye uburinzi bw'abanzi. Kuko muri Mata 2024 Iran yakoresheje izi drones mu kunaniza uburinzi bwa Iron Dome bwa Israel. Uburyo izi drone zikora, bazohereza ari nyinshi cyarimwe mu kirere bita swarm attack. Iyo zije ari nk'ijana, uburinzi bwa Israel na Amerika buba burangariye mu kugerageza kuzirasa zose. Bityo misile nini za Iran ballistic missiles zikabona icyo cyo kunyura muri ubwo burangari bw'uburinzi bwa Israel na Amerika, zikagenda zikisekura ku mijyi ya Tel Aviv ndetse n'ibirindiro bya gisirikare by'Abanyamerika. Gusa nubwo Israel ivuga ko izirasa hafi ya zose, imbaraga n'umubare wazo bituma uburinzi bwa Amerika nka Patriot Defense buhura n'akazi gakomeye, kuko izi drones zigenda gahoro ariko zikaza ari uruvunganzoka mu kirere. Rero iki nicyo gice giteye ubwoba cyane kurusha ibindi kuri Amerika na Israel. Ndavuga drone imwe ya Shahed J136 igura hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 35 by'amadolari ya Amerika. Rero hano Amerika kugira ngo izirase zose ikoresha systeme y'ubwirinzi ya Patriot Defense. Kugira ngo bahagarike misile zose za Iran mu kirere, biba ngombwa ko bakoresha misile imwe igura hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 4 z'amadolari ya Amerika. Ibi bivuze ko Iran yohereza drone ijana zigura miliyoni 3 gusa z'amadolari. Amerika ikaba igomba gukoresha miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika kugira ngo izirase zose. Ibi bituma Amerika n'inshuti zayo bahomba amafaranga menshi, mu gihe Iran ikoresha make cyane, ari nacyo bita economic attrition cyangwa se guca intege igihugu udakoresheje imbaraga z'intambara, ahubwo ukoresheje ubukungu mu kugisenya. Gusa icyatunguye isi n'uburyo Shahed J136 igoye guhagarikwa, kuko ikozwe mu bikoresho bitagaragara neza ku bwirinzi bwa radari. Iyo zoherejwe mu gicuku zikoresha moteri yitwa MD550 ituma zisa n'izituje zidafite urusaku mu kirere, bigatuma kumenya aho ziri bigora uburinzi kugeza zigeze hafi y'icyo zigiye kurasa. Iran yatangiye gukora na Shahed 238 ikoresha moteri ya turbojet yihuta cyane kurusha iya mbere. Ibi bikaba ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wa Amerika mu birindiro byayo mu burasirazuba bwo hagati. Iyi drone ya Shahed J136 ihanzwe n'amaso n'isi yose kubera uburyo yahinduye iturufu y'intambara, aho itagikoresha gusa nk'igikoresho cy'iterabwoba, ahubwo ni nka diplomasi y'ubukungu n'ingamba, strategic weapon. Icyatunguye abahanga mu bya gisirikare uburyo ikoranabuhanga ryayo ryoroshye kandi rigakora neza cyane. Ikoresha ibice bishobora kugurwa ku masoko asanzwe, ariko ikabihuza n'ubushobozi bwa GPS n'ikoranabuhanga rya AI, bituma irasa intego yayo iri ku ntera iri kure cyane ingana na kilometero 5,000 byose. Ubuhanga bwayo bushingiye ku cyo bita asymmetric warfare, aho Iran yicungira umutekano wayo ku giciro gito cyane.
mu gihe Amerika na Israel bahatirwa gukoresha miliyari z'amadolari mu gushaka uko bazihagarika. Iyo drones zoherejwe ari nyinshi ari uruvunganzoka swarm zizengereza uburinzi buhambaye nka Patriot ndetse na Iron Dome za Israel na Amerika, kuko uburinzi bunanirwa gukurikirana ibintu byinshi kandi bihendutse icyarimwe, bigatuma misile nini cyangwa se izindi drones zibasha gupfumura zikajya gusenya ibirindiro by'umwanzi byose. Ndetse hakaza n'indi drone yitwa Shahed, imwe muri drones zihambaye cyane Iran yerekanye bwa mbere muri Kanama 2023, ikaba yarakozwe n'uruganda rwa leta rwitwa 𝐂𝐲 Industries. Iyi drone yitezweho guhindura byinshi mu miterere y'intambara, kuko ifite ubushobozi bwo kuguruka ibirometero 2000, bivuze ko ishobora kugera muri Israel no mu birindiro bya Amerika biri ku ntera ya kure cyane. Ifite umuvuduko ntarengwa wa kilometero 210 mu isaha, kandi ishobora kwitwaza ibisasu bipima ibiro 300 byose ikabitwara mu kirere. Iyi drone bivuga ko ishobora kugura miliyoni hagati y'ebyiri kugeza ku 10 z'amadolari, nabwo bitewe n'ikoranabuhanga rya kure n'ibisasu biyishyirwamo. Ibi bishobora kumvikana nk'amafaranga menshi, ariko biracyari bike cyane ugereranyije na drone y'abanyamerika yitwa Mk9 Reaper isa na Shahed yigura agera kuri miliyoni 30 z'amadolari. Iyi drone ireshya na metero 8 z'uburebure, ikagira amababa afite ubugari bwa metero zikabakaba muri 16, ipima ibiro bitari bike kuko ishobora kwikorera litiro 450 z'ibitoro byonyine. Ikoresha moteri ya mbere idasanzwe yitwa Rotax 914, ari nayo ituma ibasha kuguruka amasaha 28 idahagaze. Ishobora kugendera mu kirere ku burebure bugera kuri metero 7000, hafi ibirometero 7, bituma iba kure y'imbunda nyinshi zirasa hafi. Kugeza muri 2026, amakuru agaragaza ko Iran yatangiye kuyereka amahanga mu imurikagurisha rya gisirikare mu Burusiya, kandi Iran ikaba ikomeje kureba niba yakoherezwa mu ntambara yo muri Ukraine. Nubwo itaramenyekana cyane mu mirwano ya mbere na mbere nka Shahed 136, inzobere zivuga ko ari drone idasanzwe nshya kuri Amerika na Israel, kuko ishobora kurasa ibirindiro byabo ikoresheje misile zizwi nka smart bombs, hanyuma ikabasha gusubira iwayo idahagaze, bitandukanye na drones Iran bafite benshi bafata nk'iy'ubwiyahuzi ya Shahed. Iyi drone ifatwa nk'indi ya Reaper y'abanya-Iran, kuko ifite imiterere isa neza n'indege z'intambara Amerika ikoresha mu butasi no kurasa mu bindi bihugu. Ikaba ari ikimenyetso cy'uko Iran imaze gutera intambwe ikomeye mu kwigana no gukora ibikoresho bigezweho bya gisirikare. Ndetse Iran iri gukoresha drone yitwa 𝐼𝐻-2. Ni drone nini cyane ugereranyije na Shahed 136, ireshya na metero 400 kugeza kuri 5, ipima ibiro biri hagati ya 400 na 500, aho umutwe wayo w'imbere uturika wonyine ushobora gupima ibiro biri hagati y'100 n'150. Ibi bivuze ko ishobora gusenya inyubako nini cyangwa se ibirindiro bya kure by'abanyamerika mu buryo bukomeye. Ishobora kuguruka ku burebure buri hagati ya metero 3000 kugeza ku 4500 mu kirere, ariko ikaba ifite ubushobozi bwo kumanuka cyane kugira ngo yihishe radari za Amerika na Israel mu gihe yegereje aho igiye kurasa. Gusa nubwo Iran itagitangaza ibiciro by'ibikoresho byayo cyane, inzobere zigereranya ko 𝐼𝐻-2 ihagaze hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 by'amadolari. Nubwo ihenze cyane kurusha Shahed, iracyahendutse cyane ugereranyije na misile za Patriot za Amerika zigura miliyoni 4 z'amadolari, cyangwa se 𝐼𝐻-3 ya Israel ibasha kuzihanura. Ndetse ikoresha moteri yitwa Piston engine. Icyakora hari verisiyo y'Iran yerekanye muri uyu mwaka wa 2025 na 2026, bivugwa ko zifite moteri ya jet micro turbojet ituma yihuta cyane kurusha izindi drone zose z'ubwiyahuzi. Ikitwa ubudahangarwa bwa 𝐼𝐻-2 nuko ari radar hunter, umuhigi wa radari. Ifite ikoranabuhanga ryitwa passive radar seeker, ibivuze ko uburinzi bwa Patriot bwa Amerika cyangwa se Iron Dome ya Israel bafunguye radari yabwo kugira ngo bayishake. 𝐼𝐻-2 ifata sinyari za radari ikazikurikirana kugeza izihagaritse. Ibi bituma uburinzi bwa Amerika na Israel buba mu bibazo bikomeye cyane, kuko iyo bagerageje kuyishaka bituma nayo babona mu buryo bworoshye cyane. Iyi drone yagenewe kugera kure cyane, ishobora kuguruka ibirometero 2000, bivuze ko niyo yahaguruka hagati mu mujyi wa Iran ishobora kugera mu mujyi wa Tel Aviv muri Israel cyangwa se mu birindiro bya Amerika biri muri Qatar cyangwa se Saudi Arabia, igendera ku muvuduko ushobora kurenga ibirometero 200 mu isaha, bigatuma iba igikoresho cyizewe cyo gupfumura ikirere cy'umwanzi byoroshye. Iran yavuze ku mugaragaro ko 𝐼𝐻-2 yakozwe by'umwihariko kugira ngo izasenye imijyi ya Israel nka Haifa ndetse na Tel Aviv, bitandukanye na Shahed 136 iguruka mu murongo umwe. 𝐼𝐻-2 ishobora guhindurirwa icyerekezo inshuro nyinshi mu gihe iri mu kirere. Amerika itinya kuko ishobora kurasa amato yabo y'intambara ari mu mazi ya aircraft carriers, bitewe nuko ifite umutwe uturika munini ushobora gupfumura ibyuma bikomeye by'amato n'ibirindiro by'ibyuma bya gisirikare ikabyangiza ku buryo bitazongera gusanwa. Ndetse Iran ifite indi drone imwe mu zigezweho kandi ziteye ubwoba iri gukoreshwa mu guhangana mu ntambara ya Amerika. Ni drone nini cyane yitwa 𝐂𝐻-22, ikikora n'ubutasi n'intambara, kuko Iran yayishyize hanze igamije guhangana n'ubushobozi bwa Amerika na Israel mu kirere. Iyi drone ireshya na metero 6500 z'uburebure,
ariko amababa yayo ni maremare cyane kuko ifite ubugari bwa metero 17. Ipima ibiro bitari bike kuko ishobora kwikorera umutwaro w'ibiro 300 by'ibisasu n'ibikoresho by'ubutasi bitandukanye na drone ziyahura nka Shahed. Naho iyi 𝐂𝐻22 yifite ubushobozi bwo kuguruka ibirometero 3000 ikajya kurasa hanyuma igasubira ku birindiro byayo. Ibi bikayigira imwe mu bikoresho bikomeye by'ingamba Iran ifite. Ku bijyanye n'uburyo guruka, 𝐂𝐻22 ikoresha moteri ikomeye cyane ituma ibasha kuguma mu kirere amasaha 28 idahagaze. Ishobora kugurukira ku burebure bugera kuri metero 8,000. Ibi bikaba bituma igera kure y'amaso y'imbunda zicungira hafi. Igiciro cyayo kiri hagati ya $5,000,000 na $15,000,000 z'amadolari bitewe n'ikoranabuhanga ryashyizwemo. Ibi bikaba ari amafaranga make cyane ugereranyije no kuza Amerika. Kuko irasa neza cyane, kuko ifite amaso akomeye cyane ashobora kubona ibirindiro bya Amerika n'amato y'intambara mu nyanja mu gihe cy'ijoro cyangwa se ku manywa neza cyane. Ikindi kintu kidasanzwe nuko yitwaza ibikoresho by'intambara by'ikoranabuhanga biyifasha kuyobya, jamming, radar z'uburinzi nka Patriot ndetse na Iron Dome, bigatuma Amerika na Israel bagorwa no kuyirasa mbere y'uko irasa ku gipimo bayoherejeho. Iyi drone ni y'ukuboko kurekure kwa Iran muri uyu mwaka wa 2026 kuko ishobora kwitwaza misile zigera kuri 7 icyarimwe, harimo izitwa Haida ndetse na Gayem zishobora gupfumura ibyuma bikomeye. Inzobere mu bya gisirikare zivuga ko yagenewe by'umwihariko kugenzura intwaro z'amato ya Amerika mu nyanja no kumenya amakuru y'ubutasi mu mijyi ya Israel. Ikaba ari ishingiro ry'ubudahangarwa Iran imaze kubaka mu guhangana n'ibihugu bifite ikoranabuhanga rya kera mu kirere. Ndetse Iran ikoresha indege ya fighter jet yitwa Sukhoi Su-35 yaguze mu gihugu cy'Uburusiya. Niyo nyingi ya mwamba y'ingabo za Iran zirwanira mu kirere. Yifatwa nk'imwe mu ndege ziteye ubwoba cyane mu kurwanira mu kirere kubera ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru n'imbaraga za moteri zayo. Su-35 izwiho ikoranabuhanga ryo kugira ubushobozi bwo kujya ku ntera zitandukanye. Ibi bituma indege ishobora guhagarara mu kirere, kwizunguruka cyangwa se guhindura icyerekezo mu buryo butunguranye. Indege zikaze za Amerika nka F-16 na F-35 zishobora guhangana nayo. Mu mirwano ya hafi, iyi Su-35 ishobora gukwepa misile bayirasheho cyangwa se ikaba yashyira indege y'umwanzi mu gipimo cyayo mu masegonda make cyane. Ifite radar ikomeye yitwa airspace-E ishobora kubona indege y'umwanzi za Amerika ziri mu ntera kilometero 400. Ikaba ireshya na metero 22, ipima toni 19 mu gihe nta kintu yikoreye. Ariko ishobora guhaguruka ipima toni 34,500 itwaye ibisasu n'ibindi ikenera ku rugamba. Iyi Su-35 yihuta cyane kuko ishobora kugenda kilometero 2,400 mu isaha. Ni imwe mu ndege zihuta cyane kurusha F-35 ya Amerika igenda kilometero 1,900 mu isaha. Ishobora kugurukira mu ntera kilometero 18,000 mu kirere, aho iba yiteguye ibintu byose kandi ishobora kurasira misile kure cyane kubera umuvuduko n'uburebure biriho. Kandi ikoresha moteri ebyiri zikomeye cyane zibumbiye mu bwoko bwa Saturn AL-51F1S. Izi moteri nizo ziha ubushobozi bwo kuguruka mu kirere no kwihuta mu buryo budasanzwe. Ifite agaciro kari hagati ya $85,000,000 na $100,000,000 z'amadolari y'Amerika bitewe n'ibikoresho n'imyitozo biyiherekeza. Iran yaguze izi ndege mu masezerano akomeye n'Uburusiya, aho bivugwa ko yatanze drone nyinshi nk'ingurane cyangwa se ikishyura amafaranga. Su-35 ihangana na F-16 ya Amerika binyuze mu muvuduko n'intwaro zayo. Icyakora guhangana na F-35 ya Amerika ni ikindi kintu kuko F-35 ifite ubushobozi bwo kwihisha, bivuze ko ishobora kubona Su-35 ikayirasira kure cyane itaramenya aho F-35 iherereye. Kugira ngo Su-35 ya Iran itsinde F-35 ya Amerika byasaba ko iyegera cyane nko muri kilometero 50, aho radar yayo idashobora kuyivumbura, hanyuma ikayikoreshaho amayeri yo kuyizenguruka mu kirere. Muri iki gihe Iran ikoresha izi ndege mu kurinda imijyi yayo ikomeye n'inganda za kirimbuzi nuclear site, nubwo bitoroshye guhagarika ubushobozi bwa Amerika. Gusa Iran ikaba ariyo ntwaro ya mbere ikoresha mu kugerageza kwirwanaho. Gusa ibi ntabwo byatunguye isi kuko Amerika gutsinda Iran biragoye cyane. Hano ntidushingiye ku kuba Iran irusha imbaraga Amerika. Oya, twese turabizi ko Amerika irusha ubushobozi bw'imbaraga z'igisirikare n'ubukungu igihugu cya Iran. Ariko iyo urebye hano ku isi ubona ko Iran ari iyoboje inkoni y'icyuma ibihugu by'isi. Mbega iri kwica igakiza kubera umuhora wa Hormuz ucamo ibikomoka kuri peteroli byose iri gukenera aka kanya. Rero Amerika gutsinda Iran y'inshuti y'Ubushinwa n'Uburusiya yewe n'isi biragoye cyane. Kuko kugira ngo Iran itsindwe, ibihugu biri ku isi byayifasha gutsinda iyi ntambara kugira ngo bibashe kurokoka. Kubera lisansi ya Iran ifite, ibihugu by'isi bikeneye byose aka kanya. Ese umaze kumva indege za drones za Shahed ndetse n'indege z'intambara za fighters jet za Iran iri gukoresha muri iyi ntambara bihanganyemo na Amerika na Israel? Utanze igitekerezo ki? Gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe
ndetse no kudutega amatwi. Kandi wakunze ibyo dukora kandi like, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Sawa murakoze, naho ubutaha.